Abatari bake bazi ko abasirikare bari mu mutwe ushinzwe kurinda inzego nkuru z'igihugu bazwi nk'abajepe Republican Guard bafite inshingano zo kurinda umukuru w'igihugu gusa. Ibi ariko siko bimeze nk'uko izina ribivuga. Abajepe ni umutwe w'abasirikare ushinzwe kurinda inzego nkuru z'igihugu n'izindi nshingano zishobora kwiyongeraho kuri izo. Mu igazeti ya leta yo kuwa 27/8/2025 iteka rya perezida nomero 014/01 ryo kuwa 25/8/2025 rigenga ibyiciro by'ingabo z'u Rwanda, mu ngingo yaryo ya 26 hagaragaramo inshingano z'uwo mutwe w'abasirikare ukundwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda kandi bawukundira ko wiganjemo abasore bafite ibigango n'igihagararo gitangaje bituma buri wese aba yifuza guhora bareba, by'umwihariko igihe bari mu kazi kabo, kubera ukuntu baberwa n'imyambaro yabo, hakiyongeraho umuhate baba bafite, umurava, umwete n'ubuhanga bakorana inshingano zabo. Uretse kandi Perezida wa Repubulika w'u Rwanda n'umuryango we wa hafi, uyu mutwe ushinzwe kurinda abandi bayobozi bakuru barimo Perezida wa Sena, Perezida w'umutwe w'abadepite, Perezida w'urukiko rw'ikirenga ndetse na Minisitiri w'intebe mu gihugu, abakuru b'ibihugu by'amahanga n'aba guverinoma basuye igihugu nabo bararindwa n'uno mutwe w'abajepe. Banafite kandi inshingano zo kurinda Perezida wa Repubulika watowe utaratangira imirimo n'umuryango we wa hafi, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ucyuye igihe n'umuryango we wa hafi. Uyu mutwe kandi urinda Perezida wa Sena ucyuye igihe, Perezida w'umutwe w'abadepite ucyuye igihe ndetse na Perezida w'urukiko rw'ikirenga ucyuye igihe ndetse na Minisitiri w'intebe ucyuye igihe mu gihe kingana n'amezi 6 bacyuye igihe. Kuri aba bayobozi bandi bacyuye igihe kandi habaye impinduka ugereranyije n'itegeko rya 2012 aho ryageneraga kurindwa umwaka wose bano bayobozi bacyuye igihe. Itegeko rigena ko kandi uyu mutwe ushobora kurinda undi muntu wese wagenwa n'umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'ibikorwa remezo by'ingenzi n'ahandi hagenwa n'umugaba mukuru w'ingabo. Ugomba kandi no gukora izindi nshingano wahabwa n'umugaba mukuru w'ingabo. Uyu mutwe uyoborwa na komanda w'umutwe ushinzwe kurinda inzego nkuru z'igihugu. Uno ni umusozo w'ikiganiro nagutegura njye ukikugezagaho. Nitwa Kwibuka Ronje. Nimba wari mushya hano kanda subscribe kuko utayikanze ntabwo wazigera wongera kutwumva. Dore mu kiganiro gikurikiye turebera hamwe ese bano batoranywa bagakora ikosi rihambaye n'irihe kosi bakora kugira ngo bahitwemo baze kuba abarinda abayobozi bakuru b'igihugu. Mubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.